Dobar dan svima i čestitam gradonačelniku i Zaprešićancima i Zaprešićankama vaš dan grada Zaprešića. Ja sam Siniša Horak, vjerujem da me mnogi poznate jer nisam prvi put na ovoj konferenciji, ali za one koji me ne poznaju, proveo sam 34 godine u Institutu za turizam radeći na nizu razvojnih i strateških projekata, od kojih je sigurno jedan od najvećih izrada Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine, koju je, kao što znate, usvojila Vlada i Sabor Republike Hrvatske 2013. godine. U toj strategiji je definirano 10 ključnih vrsta turizma na kojima smatrali smo i smatramo Hrvatska može najviše kapitalizirati. Jedan od tih turističkih proizvoda ili vrsta turizma je i golf turizam. Da bi se to moglo i ostvariti u ovom planskom razdoblju, iako je to bilo svega 7 godina, od kad je strategija usvojena pa do kraja planskog razdoblja, mi smo u tom smislu predvidjeli da bi Hrvatskoj trebalo oko 30 novih golf igrališta u nekoliko golf grozdova. Bilo nam je jasno da to nije potpuno realno očekivati do 2020. godine, ali mislili smo da postoji realna šansa da se jedan dio realizira, a jedan dio barem ozbiljnije započne. Nažalost, nismo tad znali šta nas čeka, ali autori strategije i Ministarstvo turizma dogovorili su da bi bilo dobro izraditi jedan akcijski plan za realizaciju golfa u Hrvatskoj, upravo zbog toga jer je razdoblje relativno kratko, a puno je toga što bi se trebalo napraviti, pa da se te aktivnosti nekako pobroje, pa da im se da određeni prioritet, pa da se po tome počne raditi. I tako je napravljen akcijski plan razvoja golfa u Hrvatskoj, nažalost 2016. godine, do koje se zapravo nije ništa dogodilo, od 13. do 16. Nakon usvajanja tog akcijskog plana, koje je također prihvatila Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo turizma, očekivali smo da će se sad intenzivnije krenuti u realizaciju onoga što smo mi ovim akcijskim planom predvidjeli. Naime, budući da je akcijski plan 16. godine donešen, mi smo mislili da je jedino realna opcija ostvarenja makar dijela tog plana dati vjetar u leđa onim projektima koji su već započeti ili su u visokoj fazi gotovosti za realizaciju. Ima takvih 14 projekata u Hrvatskoj koji su u različitim fazama gotovosti, neki čak imaju i građevinske dozvole. Međutim, do danas ništa se u tom smislu nije dogodilo. Hoću reći, nije izgrađen nijedan golf teren, nismo se puno pomaknuli u razvoju i pripremi ostalih projekata. Kad smo radili akcijski plan, obavili smo niz različitih konzultacija sa dionicima u golfu na razini Hrvatske. Od zelenih, od administracije, od golferskih klubova, organizacija, niz različitih razgovora, dubinskih intervjua i radionica. I jedan od glavnih razloga zašto se zapravo u Hrvatskoj još uvijek nije razvio golf kao sport, a onda i golf turizam, svi su navodili da je to jedna negativna percepcija koja vlada u javnosti o golfu u Hrvatskoj. I zato je prva mjera koju smo predložili akcijskim planom bila stvaranje pozitivnog ozračja u Hrvatskoj za razvoj golfa. I sad, zašto je to potrebno? Znači, od samih početaka, kad se o golfu počelo razgovarati, golf prate, neću reći afere, nego jednostavno negativna percepcija u javnostima. Za to zapravo i nema pravog razloga, ali oni koji su stvarali tu negativnu percepciju nisu s druge strane imali nekoga ko je meritorno mogao demantirati ili opovrgnuti te navode.
Jest da smo se u početku nismo se snalazili kao država u tome, jer nismo imali ni legislativu odgovarajuću, naša administracija nije bila pripremljena za to i tako dalje i tako dalje. Bilo je pokušaja malverzacije sa zemljištem, jer je to bilo doba građevinskog buma, ali ništa se od toga nije realiziralo. Prema tome nema nikakvog razloga da ta negativna percepcija egzistira još i danas u različitim javnostima. I zato smo smatrali da bi trebalo promijeniti tu javnu percepciju, koja negativno utječe na realizaciju golf projekata i u lokalnim administracijama i na državnoj razini. I danas Hrvatska, to ste već danas i čuli, nema ni jedan golf grozd, dakle nismo golf destinacija i nemamo golf turizam. Za razliku od zemalja koje su kasnije krenule u razvoju turizma, kao što je, na primjer, Turska, koja je danas skoro pa jedna od većih golferskih destinacija u mediteranskom okruženju. I sad, kako je do toga došlo, malo prije sam vam objasnio, dakle, nedorečeni propisi, administracija koja se nije snašla, investitori i tako dalje, uglavnom negativan stav. U akcijskom planu smo prepoznali to kao prvu najvažniju aktivnost koju bi trebalo provesti, da se stvori jedna pozitivna klima, jedan pozitivan duh za razvoj golfa u Hrvatskoj. Jer nema nikakvog razloga da se to ne napravi. E sad, kolega Dražen Slamar je zajedno sa studentima Verna osmislio jednu anketu o golfu, koja je i provedena prošle godine među studentima i profesorima na tom veleučilištu, na uzorku od jedno 350 ljudi, odnosno ispitanika, i tu anketu možete naći na Golf turizam stranicama, sve rezultate te ankete. Istu tu anketu pokrenuo je i ove godine, samo još dodao 2 pitanja, i ona je u toku i trajaće do kraja godine. A mi smo za ovu priliku, baš za ovu konferenciju, napravili jednu obradu na bazi onih anketa koje smo do sada imali. I evo, tu su samo neka pitanja iz te ankete, a ostalo ćete također moći pronaći kompletne rezultate tog istraživanja na ovom uzorku po završetku ove konferencije na stranicama Golf turizam. Dakle, radi se o online anketi. Jel? Znači, nije slučajni uzorak, nego se nalazi na web stranicama, zovemo neke ljude, ne znam, molimo ih da to popune i tako dalje. Ali ipak se nešto već i iz ovih podataka naslučuje. Pogledajte, na pitanje koji su razlozi presporom razvoju golf sporta i realizacije golf projekata u Hrvatskoj, znači spora administracija 64%, komplicirana i nedostatna zakonska regulativa 65% i negativna percepcija o golfu kao sportu i turističkom sadržaju 60%. Znači 60% ispitanika smatra da ta negativna percepcija utječe na realizaciju golf projekata i opće realizaciju golfa u Hrvatskoj. A kad pogledamo kako to izgleda, kad se pitaju posebno oni koji se bave golfom i oni koji se ne bave golfom, jer ovo zeleno su vam golferi, naravno oni u nešto većem postotku od negolfera smatraju da je riječ o sporoj administraciji, ali moramo opet s druge strane priznati da oni vjerojatno imaju i dosta dobre informacije, puno bolje nego od ovih koji se ne bave golfom. Dakle, 75%, 75% i 72% smatra da je negativna percepcija o golfu kao sportu i turističkom sadržaju jedan od glavnih uzroka nerealizacije golfa u Hrvatskoj. U nešto manjem postotku, naravno, evo, to su oni koji se ne bave golfom, ali još uvijek je taj postotak jako, jako velik, to znači da utječe na opće mišljenje javnosti. To je 50% opće javnosti, da tako kažem. Jel? Zato je potrebno napraviti tu kampanju promjene javne svijesti i ona bi se trebala odvijati u 3 koraka. Znači, prvo je utvrđivanje barijera i ciljnih skupina koje na ovaj ili na onaj način mogu utjecati na razvoj
golfa. Dakle, ne ide se jednom širokom kampanjom prema svima, nego prema ciljanim skupinama. Iza toga se definira plan aktivnosti i iza toga se ide u provedbu i praćenje učinaka kampanje. Pretpostavljam da te neke načelne stvari su vam vjerojatno poznate, ali ja ću samo malo reći nešto o svakom od ovih koraka, tek da steknete uvid o tome za one kojima to nije previše blisko, o čemu se radi. Evo, prvi korak je utvrđivanje barijera i ciljnih skupina. Znači, analiziraju se svi dionici koji na ovaj ili na onaj način mogu utjecati na razvoj golfa u Hrvatskoj. Znači, sve skupine pojedine, to su te različite javnosti, koje mogu utjecati na razvoj golfa. Znači, ko su oni i na koji način oni mogu utjecati na proces realizacije golfa. Naravno, pozitivno to je super, ali i negativno, uvjetno pozitivno i tako dalje. Zatim se ide u drugi korak, a to je utvrđivanje percepcije njihovih stavova. Na čemu se oni temelje, zbog čega imaju takav stav i što bi im trebalo napraviti da se taj stav promijeni ako nije ispravan. U drugom koraku je za svaku skupinu potrebno razraditi specifične ciljeve. Ne možete na isti način pristupiti administraciji državnoj ili lokalnoj i javnosti općenito. Jel? Znači, sadržaj komunikacije, koje će se teme i na koji način plasirati pojedinim javnostima. Zatim izrada materijala i kanale komunikacije. To mogu biti afirmativni članci o golfu i golf turizmu u različitim pisanim medijima ili na portalima, TV prilozi, rasprave na temu golfa u studiju itd. itd. Onda je iza toga slijedi priprema i prikupljanje informacija, obilazak atraktivnih golf terena u našem okruženju, razgovor sa ljudima koji vode te golf terene, sa okruženjem oko tih golf terena, znači sa hoteljerima, ugostiteljima i tako dalje. Primjerice, to mogu biti, ne znam, Algarve u Portugalu, eko golf igrališta u Australiji, Slovenija i tako dalje i tako dalje. I naravno, treći korak je provedba kampanje. To bi trebala raditi jedna kvalificirana marketinška agencija uz stručnu pomoć ljudi koji se bave golfom i koji mogu u tom smislu dati podršku jednoj takvoj kampanji. Ona bi trebala, prema našem mišljenju, trajati minimalno godinu do godinu i pol i trebale bi biti kontinuirane aktivnosti. Ono što je važno reći je da se u tome ne bi trebalo pretjerati. Dakle, kampanja ne smije biti preagresivna. Ona mora biti vidljiva, ali ne prenametljiva. Jel? Da se postepeno počne mijenjati ta percepcija o golfu u Hrvatskoj. Naravno, zadnja aktivnost je praćenje provedbe i učinka svake pojedine aktivnosti. Ja vjerujem da je većina od vas pročitala akcijski plan u kojem se mnogo toga od ovoga nalazi. I ja sam vam samo htio osvježiti malo pamćenje i potaknuti vas koliko je moguće da u svojim sredinama u okviru vlastitih mogućnosti potaknete da se stvari počnu događati. Eto, hvala lijepa.